bagai to kita jisu tuani bagai ini salah sem 19 Christmas Banik sem taluk jang senai apa ini mungkai semua Banik no Khumulwng ayo kai to nang hamari khaji pulang sepa thak juga nang tujuli tetapi jisu ini mungkai sama Chairman Borong Jagadish Debromano Koijau Ribana Nabagi Hello. Distance covering yan bagay. Tinidew 19 Christmas Banik abana muchangrai sini Baptist Association ni President, Vice President, Pastor Tekhoraksa Chini Takokaham Nilmoni Deborma Senior Citizen Tai Jisu Kristo ni Samung Tangnai Dakotor Boronggenang Nondalal Deborma Tini mo program ni je conduct khainai my beloved nephew Ananto Deborma bini bomong tebotongo achuk tongnai jotto Kristo ধর্ম বিশ্বাস khlainai tako kaham buko kaham sok angoro puila Khumulwng Baptist Association no congratulations Majanogo you have given golden opportunity to address something ang boto khulugunya masanai till now tabang Baptist monayako haipano from the very beginning ang mo Kristo ধর্ম ni samung tangnai takuk bukuk songbai gedalaino tongo abang bukhabai 100% ani heartiest ani support abang klaitong ang bisi sumai katal nikok Bible nikok erabang nikok no hoto sagalak jai hok ang pulano norok jotorano edisi hapang ni jotto tibrasa pusarok no final 25th December hayong rugai Jisu Kristo ni asemani sal Christmas day advance congratulations greetings hamba janogo jai hok aron নিশ্চয় no 19 times 19 বার ani experience nupani chini tipra astemo Kristo ধর্ম ni kokpir nai rok ishor no lop nai rok